parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasnyam pun hau number pranyo saunat not henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise Kajingnya lenti ba arpusan senam jong riboy shatei presbytery kabahap hapok riboy presbyterian synod hariboy district ki pastor bat ki teman basan ringkat ki pat rungai kebalang kilayo bansaki ya kidak jong kajingsa jingkan mau hadian bau MLA kanongpo konstituensi uba Miral Bon Siem ula ai ki jingerap syakani ke presbytery ki bekentop ya kawai ke kali kit nongpang kajing play ya kayeng jong ke presbytery nang ta kajing IT ya ka work order kabasan lak tengka na kabenta ban sna penhe ya kanihi ke building kabala play thmai ban yo penongkam hakiwei pat ki kam jong ke presbytery lengba kini ki jingai enti jong ke presbytery ki pastor bat ki temen basan kidang khmi enti ba ke presbytery kanang kiu shakman hakba lumlang yo pai rungen banang penyar susu ya ki hima jong blai bat banang pentulun khambha ya ki kam kabalang di jong ikin sak berstri kidong pi dia kading shania ka office bapin ay ga jingken la ko no ko wi ka kamera ga jinglo ngini yo ban IT na ga liang ga wi ga sem kata kam dei na ga scheme kadi na ka mangisnyang hi jing sem ka kerteng ni dong i di late menusan Dr. Jesim kerteng di jom ingin sahaja kenal landak berstri kesungki kata di jom terbuah apa ni don kumka ingin sem aku bentar jupi but haga bayi bat kiwe ki mat ki bentar haga bayi bat ka ambulans ketika kamdi ke besuk ban peniat ya kan ika kam kapdon ni komiti ke berkepang ke berpinpe bat kijingerap kidon kijingerap ki bolong permanen bat kijingerap ki bolong time bound dan bolong temporary kai mungidon benta bat pi nam dagan ika office angni ki bolong permanen kani gidi ke bersa shirta kijing sekri laga de lengba ing kesem laga de tang ba jong ke scheme ke penyidikan kumbu yang di jong kani gelong kan sa kan mam sirta ka ambulans kam de ke benne sirta dan re ke de ke ban sakri kalong time bound ke don ke time limit ke jong ka ban sakri na ke benta ki ba ku bangala keren menne ki pepang ki besetong ki bentuk ki perang di don sibu ki ambulans sedang sim wai nang ne silong teng sawajar sanajar ki sim donging baduk kimla ngi ginong mi kwan ki juwan na skogo ka komiti ko pipi dan kan tepang ting start ke jong pi ko long kumban sakri atan yeki naga benta makin poi dum jaga din lanjing sumar kum kani ka jingi kendulang kabadan jingmut ka jingalang kababen i naga benta tidak kisin jong kejing lanang kiri presbytery barang koi kanung idap daging songkeben ka krau bania sekilang hada segi naga benta ban pli patpa ya kene ka slam trekam jong presbytery kabadai kejing ya no senyang naki palang naki pastorate naki longying kilong sem riushimet bat kuta dada kumbai pastor teron ilatren di por ke beladem
Semla ban mundur bagani gayim kabi tenak kabi wandur kabolong kat kum gijuk ki pamanta kan yen ha gani gejaka dan re gidi gejing alam ga jumple ubum somle ino ya fi ya gilang baro lomba ki nong alam ki nong kitkam ki bela le no sadir ki badan gejing I jengai melapan sengoh report adu bertiet ya gani gejaka bahkan longkung ke aset jong ke presbytery batru ban sedang bantai ya kene ke slam trikam ka bukan togro ya ke board of music institute ka belong ke slam jaka ai jing ikai ya ki hep ki beret ki kun samla ki badon ke mensim ban pentwe di ledi ku no ban ruai ku no ban tep ku no ban tau jing ruai ba kum tatat Madaga juga por madaga sila yo ban perlai pa ya ka ambulans ya ka bana kaliang jonga kum we mandi jong pi kum la perso yo tuk city ban persa jing kan mau ya ka jing daw absan snem jong ka di boy chde persutri kum juru iki we persutri ki badan po jong ka sinan Handi soban IT yang untuk ambulans bahkan longkum si bentah di sektori balik nak bentah di babun ki long yin ki beduk ki barangli ki berengkam panlek nak we ki jaka sa we ki jaka panwat ki lanjing sumar kumunong mikmat nila jusyam nila julam hagi babu ki jam ya ke jindon kam nagu benta ki ambulans ki ban kiti ki nampang kumjuru ya ki kali ki kiti ki mediam nagu por sa por ngi kendu ya jing aku bede ban kani ngasau ba kiri gawe di benta ki ban yo ban sakri ya ban mabun balang lengba jongka Persutri ki jong pi ande tenmar kata kene gede kesengi ke keben na ko ta jong pi jong ilang baro hakaba bujing ya jenti ban yo ban rakhe ya ka jubili rupa silver jubili aku lai Februari jong le kesnya bagi urusan nanti ko walang tusu yang mau tlum na sisya ambulans si kwa ban pi bai ba aga tu ke por tambah nama begini sistem ke pengedan ka election do dan ka trikam ka kan efek ke model code of conduct nong la ban pelaj ba itu por bagi dokumen si bondo ada di perkat di ngali ngala perkat nong IT kali ai bo persutri nong bawa moderator ikin launch ya ka ha por belong ya ka persutri apa mau tenung dan dari ngasuk dokumen si rukom mana kalian persutri lapan baik maka dan sakene ngekam no pli ngene office tu talayo ban le ang ju kaski kiti jing bu baik ke jung ble ai ke jing ker khu ker dok ke jing khu ble ke bakar pam ya phi ya kan ne ka mensim jong ke jing kluit ke jong phi ban ya dan benta bat ka presbytery ke jong ni bertuju ru ya kan ne ke ying ke bana kalian ke jong phi ru pila Christian lem ban ya tenrong lem ya ke jingkia ka baka presbytery ka don bangkit nadu ki khun samlang ki balang ki pastorate si union ki jian secretary ki jongi berkunjuk hamtam ki teman besan ki jongi ki badan ke benta ka bakrau banilang la ka jong ka balang tinggi penpau ya ke jing kublai ya barok ki badan benta ya ka ni kam ngitip scam baka presbytery kajing ya denti bantai kene kaying kalau long lakat to kan teli senam but ngitip scam baka presbytery aga baka sedang ni kene kam ka labuti kene kam aga jing alam kajong ubelai but ilai kajing alam kajong aga ba kum ka presbytery ngila bani I kum ne kum baka long menta kum dukhat jong ka presbytery ngapan pau kajing dokumen ya kene ke jingjok ka bangila banong ba kade ka por ka presbytery kala don kam bandon ya lagi jong ki office rekam lani ke Jakarta rekam na semua pun kan mau na khatin ke jong blai na ka probab ka bakhan re khot ka balai ka baong
to patulun ni kam jong phi ho trai te ki mon jong me wan pen scam ngai bakum ko presbytery ru ni la patulun ni ka kam ke jongi hagi jing duai hagi jing kerpat yo blei bu un yalam bu un pen snow ya kita gi badan ke mensin ban kesan lem ya ka kam ban hapdeng kita ni tips scam bo blei la pen snow ya kita gi jing kerpat ke jong ko presbytery but barok kijing mut ke bangi dan ubleu la scam ya ka ni kan scam ba ka presbytery ke jongi ni tip ba hangni dan ru ya ka school banai ke jing kai na ka banta kisamla jo ka presbytery ke jongi kisamla jo kiwe ki kun hun balang ru tip kia wanlang hagane ka music institute ka bangi dan ka bumi haga ba kane ka school kalau Aisyah kajing syakri naga bentak kisamla kejongi bakumno kinang banruai nitip barok nginang banyarwai andre kumno banruai pat kata kalau kabae tegane ka music institute kejongi badan hangni ka ai kane kajing hikai naga bentak kisamla kejongi bakinang kumno banruai bat kalau shisha kajing kerku ngiyui ya kajing ya simbenta jongi kun samla kejongi la kadai kajing syakri blai bari kiwe bentak haka baka layo lang baka ne ka school ka baka presbytery jungi kalai i jengai ban ai ka jing syakri lem na ka banta ki khun samla hamtam ki badan ka sap ban nang penjanai ya kata ka sap ka bamuki kidan tengah semua ban ai ka jing kublai ya ka presbytery hi brokowe ya ka ne ka jing syakri ka ba kila persang ban yano banta haka ban nang kentiu ya ki khun samla ke jongi bakin nangla ban nang ai ke jing syakri hamtam hauble lamba ke jing ruai ke jongki i scam ru bagane ka singi ka bangi opan pli ya kane ka office trekam kan long ke jing kerkhu na banta ka presbytery kan long ke jing kerkhu na ka banta ki kam ki babun jong ka presbytery ya ka ba ngi nangla ban nang pentelun ya ka na ka wipat ka por sa ka wipat ka por bat hadu ngasmo ban ai kajing kerku kerdo ya la kajong ka presbytery kajongi ha kane kajing penkre kajongi ya ka silver jubilee bau beliau dorong kat lem bat barok kajing penkre kijong ka presbytery kajongi ya ka ba kajing penkre kajongi kan long ka bajok kan long ka basa jing kan mau ka ban long ru kajing kerku na ka banta kitukhat hapo jong ka presbytery kajongi Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai